slave odjeknuše zvona i otpoče tajna kosovskog epola, tada pobožno priđe ka ćivotu ona, carica bez krune i carskog odela. U Boga i tebe jednu milost prosim, prilažući dare dečanima tvojim sveče, zavet koji sa Kosova nosim zavet, praćen dugim molitvama mojim, ja polažem ovde. Voštanice ove na oltaru kao dva mermerna stuba, nek čekaju one naraštaje nove, koje će da prati vaskrsenje truba, kad kralj novog jutra projezdi kroz tamu i uzbere mačem sa Kosova cveće. Ko pobednik, on će doći carskom hramu da osveti zavet i pripali sveće. Tako glasi zapis što ostavi ona, carica i mati svetog zaveštanja. I sad, ko da čujem glas istog zvona i riječi i gordost istog osjećanja, da, meni se čini sve vekove naše, ovaj stari oltar sad predame vraća, svi koji život za spas zemlje daše, da svi oni jesu Miličina braća. O, nikad još tako ne osjetih kao sad veliki ponos i himnu slobode. I 100 puta ja bih danas život dao za te, mili, slavom uvenčani rode. Dobroveče, dame i gospodo, braćo i sestre, gosti iz Dečana i domaćini iz Banja Luke. Sabrali smo se ovdje u Banskom dvoru da ugradimo po trun sebe u duhovni most koji odavno postoji među Banja Lukom i Visokim Dečanima. Organizacija Sva djeca svijeta iz Banja Luke organizator je dobrotvorne večeri za Dečane za život, koja želi da pomogne sakupljanju sredstava za pomoć bratstvu manastira Visoki Dečani, koje već godinama pomaže srpski živalj koji je ostao u Metohiji. U akciju su se uključili i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske, grad Banja Luka, radiotelevizija Republike Srpske, ali i brojni drugi prisutni večeras ovdje u dvorani. I ne samo oni, već i gledaoci radiotelevizije Republike Srpske koji pozivom na broj 1415 daruju po jednu konvertibilnu marku za Dečane za život. A iz Telekoma nam javljaju da je do ovoga trenutka na broj 1415 stiglo 36.400 poziva. A između ostalog i ikona Presvete Bogorodice koju vidite dio je akcije. Nju je poklonio Risto Gavrilović iz istočnog Sarajeva i bit će aukcijom prodata večeras u Banja Luci, a sredstva će naravno ići za Dečane za život. Sa nama je večeras i otac Dragan Grujić koji će u ime Banja Lučke eparhije pozdraviti prisutne. Vaše preosveštenstvo, časni oci, gospodine predsjedniče Vlade Republike Srpske, gospodo ministri, gospodine gradonačelniče, uvaženi gosti iz zvanice iz političkog javnog života Republike Srpske, dragi prijatelji i gosti, draga braćo i sestre. Dozvolite mi da vas sve srdačno pozdravim u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Banja Lučkog gospodina Jefrema, u ime eparhije Banja Lučke, svih njenih vjernika i da vam prenesem blagoslove, molitveno zastupništvo i podršku za ovu akciju, za ovu dobru namjeru i želju koja nosi naziv Za Dečane za život. A u čije ime smo se večeras ovdje i sabrali i kroz koju želimo da budemo jedno sa našom braćom na Kosovu i Metohiji, onima koji danas stradaju i pate, čuvajući na Kosovu srpsko ime, vjeru i pravoslavne hrišćanske svetinje. Želimo večeras svojim prisustvom, molitvom, riječju, ali i konkretnom pomoći da budemo uz sve one kojima je ta pomoć potrebna i neophodna.
da budemo uz svu našu srpsku djecu na Kosovu, da im naša pažnja bar za trenutak olakša njihovo djetinjstvo i želju da ostanu i odrastu na zemlji svojih otaca i praotaca. Da budemo uz stare i iznemogle, da bi im bar za trenutak omogućili dostojanstvenu starost i život dostojan čovjeka. Da budemo uz našu braću iz eparhije Raško-Prizrenske, uz naše pravoslavne i hrišćanske svetinje i bogomolje, da dignemo svoj glas i da poručimo svima da smo jedan narod, jedna crkva i da nas sve rane našega roda bole. Ako neko može i mora da razumije stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, onda smo to sigurno mi, pravoslavni Srbi u Republici Srpskoj. Nije bilo tako davno kada smo i mi protjerivani sa svojih ognjišta, kada smo morali da gledamo kako neko pali naše kuće i bogomolje, kako nam progone starce i nejače. Nije bilo tako davno kada su cijeli svijet i Evropa nijemo posmatrali kako čitav jedan narod iz Republike Srpske Krajine biva protjerivan i brisan sa lica zemlje samo zbog toga što je srpski i što je pravoslavan. Istorija nas je naučila da nikada ne zaboravimo. A to što smo naučili želimo večeras da kažemo i da podijelimo sa našom braćom sa Kosova i Metohije koji su večeras ovdje sa nama. Nije, braćo moja, bitna sila koja vas napada i koja vam prijeti, nego su bitne svetinje koje se brane. A svetinje na Kosovu i Metohiji ima bezbroj. I te svetinje se moraju čuvati, štititi i obnavljati, jer one su pečat našeg identiteta i pokazatelj uloge i mjesta koje pripada srpskom narodu u Evropi kao drevnom evropskom i hrišćanskom narodu. I zbog toga neka je blagosloveno ovo veče i neka su blagosloveni svi ljudi dobre volje koji svojim srcem i umom mogu da prepoznaju važnost ovoga momenta kada srpski narod mora biti jedan i jedinstven pod Hristovim i Lazarovim barjakom i kada moramo da pomažemo jedni drugima više nego ikada do sada da bismo opstali i kao narod i da bismo sačuvali u ovim smutnim vremenima i svoju istoriju i pravo na svoju budućnost. Ja znam i ubijeđen sam da je narod Republike Srpske večeras sa Kosovom i na Kosovu, u Dečanima, u Pećkoj patrijaršiji, u Prizrenu i da nikada neće prestati gledati Kosovo drugačije nego što ono zaista jeste, srce srpskog naroda i srpske duhovnosti. Sa ovim ubjeđenjem, draga moja braćo Dečanci, kada se budete vratili u svoj manastir, prenesite Srbima na Kosovu ono što ste ovdje vidjeli i čuli i recite da narod Republike Srpske od njih moli samo jedno: da ostanu na našem Kosovu i Metohiji, da čuvaju svoje svetinje i svoju vjeru, da se mole za spas srpskog roda i da u svojim molitvama ne zaborave Republiku Srpsku i sve one koji su odbranili do dana današnjega i sačuvali. Hvala vam. Sa Kosova i Metohije nam je stigao njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski i nastojatelj manastira Dečani Teodosije, koji će nam besjediti o životu u i oko manastira danas i blagosloviti akciju. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo ministri, gospodine gradonačelniče, poštovani članovi organizacionog odbora, dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. Osobita mi je čast da vam se kao iguman carske lavre manastira Visoki Dečani obratim povodom donatorske veče koja se sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema
organizuje ovde u ovom gradu. Naš manastir, zadužbina Svetog kralja Stefana Dečanskog, i večeras duhovno povezuje Srbe sa Kosova i Metohije sa Srbima Republike Srpske i svih srpskih krajeva, kao što je to vekovima činio. Danas, evo već 10 godina, nakon završetka oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji, naš manastir opstaje i ostaje, vršeći svoju duhovnu i narodno-prosvetiteljsku misiju. U situaciji kada je najveći deo našeg vernog naroda još uvek u izbeglištvu, uloga manastira Dečana i drugih svetinja naše crkve na tim prostorima veća je nego ikada ranije. I danas se pokazuje da samo oko svojih svetinja možemo da očuvamo svoju veru, svoj identitet i našu bogatu baštinu koju smo nasledili od naših predaka. Svojim duhovnim životom i raznim manastirskim aktivnostima Bratstvo manastira Visoki Dečani radi ne samo na svom opstanku u krajnje teškim uslovima, već se trudimo u okvirima naših mogućnosti da pomognemo i prognanim Srbima da se vrate u svoje domove i obnove ono što je porušeno. Zato je jaka crkva sa svojim svetinjama i najveći garant opstanka i ostanka našeg naroda, koji upravo u ovim svetinjama vidi svoju nadu i ohrabrenjem. Rekao bih nešto ukratko o manastiru i monasima koji danas žive i podizavaju se u njemu. Visoki Dečani su opštežiteljni manastir. Bratstvo od 30-ak monaha jedno je od najbrojnijih bratstava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravo je čudo Božje i Svetog kralja Stefana, ktitora našeg manastira, da se u naše vreme toliko bratije okupilo u Dečanima. Kao što sama reč opštežiće kaže, naš manastirski život je život u zajednici, u kojoj svaki brat smisao ne vidi u nekim sopstvenim dostignućima ili ambicijama, već u tome da sebe ugradi u život zajednice. Opštežiteljni monah zato samo u takvoj zajednici ostvaruje svoju ličnost i ne živi kao individua, već kao član bratstva, što mu daje smisao postojanja. Zato je monaško opštežiće slika jednog liturgijskog poretka u Carstvu nebeskom, gde nema moje i tvoje, već gde smo svi kao jedan u Hristu, a opet i kao slobodne ličnosti. Svaki brat u opštežiću ima svoje poslušanje. Poslušanje nema samo praktični smisao. Da bi se u manastiru obavio neki posao, poslušanje nas vezuje za druge u zajednici i preko njega služimo jedni drugima i na taj način ugrađujemo sebe u tu zajednicu. Obično svaki monah ima poslušanje u skladu sa svojim talentima i sposobnostima. Međutim, u manastiru je običaj da bratija još od iskušeništva prođu što više poslušanja, kako bi kasnije, kada kao iskusni dobiju stalni posao, bolje vrednovali trud druge bratije i umeli da pomognu drugima kada to ustreba. U manastiru nema ambicija. Monah ne dolazi u monašku zajednicu da bi postao neko i nešto, da bi stekao čin ili slavu, već da služi drugima i tako sebe neraskidivo veže u život zajednice kojoj svim bićem pripada. Zato su smirenje i ljubav monaha iznad svih prirodnih sposobnosti i umeća. I ako se desi da se monah u manastiru ne oslobodi svojih ličnih ambicija, takav nije sposoban da opstane u opštežiću. Međutim, poslušanja su važna
i za život i opstanak manastira, ekonom i bratija koji rade sa njim, brinu se o manastirskom domaćinstvu i poljoprivrednim radovima. Na taj način proizvodimo većinu neophodnih namirnica koja su nam potrebna za život. To je važno naročito u ovom vremenu u kojem živimo, jer smo već 10 godina lišeni slobode kretanja i nismo mogućnosti da potrebne stvari za život nabavljamo u okolini kako smo to nekada činili. Italijanski vojnici KFOR-a danonoćno obezbeđuju našu svetinju i tako nam omogućavaju da barem unutar manastira budemo slobodni, da neometano radimo i molimo se Bogu. Naši monasi obrađuju i vinograd koji nam je ostao od ktitora Stefana Kralja Dečanskog i tako u kontinuitetu proizvode manastirsko vino kako bi na taj način nastavili sa tradicijom koja se vekovima negovala među monasima. Pored toga, monasi slikaju ikone, rade u duborezačkoj radionici, bave se izdavaštvom i prevođenjem. Drugi opet dočekuju goste i nesebično im pokazuju sve lepote i duhovne i umetničke koje Dečani imaju. Bratija manastira već od 90. godina koriste internet i savremenu kompjutersku tehniku. Na taj način održavaju se potrebni kontakti sa ljudima u svetu, završavaju se neophodni poslovi i duhovno se misionari među onima koji su daleko od nas. Monaško bratstvo se posebno angažuje pri dobrotvornim aktivnostima. Aktivno pomažemo srpskim povratnicima u više metohijskih sela. Još za vreme rata naš manastir je bio utočište i nesebično je pružao pomoć kako srpskim izbeglicama iz okolnih sela, tako i svima drugima koji su se nama za pomoć obraćali. Često puta bili smo u ulozi posrednika između darodavaca i ljudi kojima je pomoć bila potrebna. I danas je to naš prioritet, jer jedino na taj način možemo da ispunimo reč Svetog Evanđelja i Božju zapovest koja se odnosi na bližnjega. I na kraju koristim priliku da u ime moje bratije, od kojih su danas ovdje i neki sa vama, prenesem iskrenu blagodarnost na vašoj brizi, bratskoj ljubavi i trudu koji ste uložili na pripremi ove donatorske večere kao i celokupnog projekta za Dečane za život. Ovim ste još jednom pokazali i potvrdili da bez obzira na postojeće granice srpski narod diše jednim svetosavskim duhom koji je Srbe, ma gde oni bili i živeli, vekovima povezivao na temeljima Svetolazarevskog Kosovskog zaveta. Neka Gospod molitvama Svetog Kralja Stefana Dečanskog blagoslovi vaš trud i nameru da i na ovaj način pomognete manastir Visoke Dečane i preostali srpski narod koji danas opstaje i živi na svetim prostorima Kosova i Metohije. Hvala vam. A u ime domaćina ove humanitarne akcije pozdravit će nas predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik. Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, zaista nisam oklijevao kada sam dobio priliku da budem predsjednik organizacionog odbora ove velike akcije, koja mi je ispunila jednim osjećanjem koje je neponovljivo, da zajedno sa svojim saradnicima organizujemo akciju pomoći manastiru Visoke Dečane. To
što je bilo i obaveza nas ovde, da je u teškim uslovima u kojima živi danas naš narod, u teškoj ekonomskoj situaciji, pokažemo našu humanost i naš odnos prema našoj braći na Kosovu, tome mjestu koji je trajni svjedok stradanja Srba kroz istoriju. I nikada ne smijemo ostati imuni na potrebu da pomognemo ljudima. Kao što nas istorija uči i kao što nas uči naša crkva, uvijek kada se okupimo i saberemo oko nekog cilja, uvijek taj cilj dosegnemo i uvijek to je i završimo. Zato je ovdje bilo potrebno okupiti se i ljudima dati šansu putem raznih oblika ove akcije koju vodimo, da budu učesnici doprinosa, da manastiru Visoki Dečani pomognemo u ovim teškim trenucima. I ono što mogu da kažem je sasvim sigurno jedno, to je da ovo nije naša zadnja akcija. I mi ćemo pokušati da iznova uvijek radimo ovakve akcije i da naprosto nikada ne zaboravimo našu obavezu da pomognemo. Zato se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli u ovu akciju. Zahvaljujem se zato što su imali osjećaj i potrebu da daju svoje slobodno vrijeme, svoje priloge. I to govori o nama, o ovim ljudima ovdje, svima onima koji su učestvovali i onima koji su željeli, a nisu uspjeli da učestvuju. Zato mi je bilo čast da predvodim ovu akciju. I mislim da će ono što smo mi ovdje uradili biti dobra prilika i drugima da na isti način pokažu svoju organizovanost i svoju dobrotu. Zato zaista sam ispunjen srećom što sam bio dio ove akcije i sretan sam što ću biti u prilici da manastir Visoke Dečane posjetim što je prije moguće. Hvala svima onima koji su učestvovali, hvala vama preosveštenstvo, hvala braći monasima, hvala svima i budite sigurni da ovo nije naša zadnja akcija ovog tipa. Hvala vam lijepo.
Manastir Visoki Dečani izgradio je sveti kralj Stefan Dečanski u 14. vijeku i posvetio ga Vaznesenju Gospodnjem. Od tada do dana današnjeg manastir je preživio silna iskušenja, baš kao i srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Ipak i danas je svjedočanstvo života jednog naroda u Hristu i najveći i najbolje očuvan srpski srednjovjekovni manastir. Sad ti sam. Kroz istoriju prostor podno Prokletija bio je poprište mnogih sukoba. Nekako se uvijek namjesti da najljepša mjesta proživljavaju najveće nesreće, ali je uvijek manastir preživljavao zahvaljujući Božoj volji, trudu bratstva i pomoći dobrih ljudi. Oj Srbine, oj Srbijo, probudi se rode, svetinja nam iz nje dok nas ima, nećemo te dati. Dok nas ima, nećemo te dati. Oj Božuri cvjetajte i dalje, cvjetajte i dalje, Banja Luka podršku vam šalje. Banja Luka podršku vam šalje. Cijela srpska poznaje muke, poznaje muke, ne dajte se, spojit ćemo ruke. Ne dajte se, spojit ćemo ruke.
Iako se danas Dečanski manastir nalazi u izolovanoj srpskoj teritoriji unutar neprijateljski raspoloženog albanskog življa, on živi punim životom. U zaštitu pripadnika KFOR-a i italijanskih vojnika, on je i dalje centar duhovnog života na prostoru Metohije. I Republika Srpska i Banja Luka nedavno su preživjeli teška vremena. Na svu sreću, ta vremena su iza nas, ali nismo zaboravili šta znači pomoć i svijest da nisi sam kada je čovjek u nevolji. Zato nije ni čudo što su se pozivu za pomoć Dečanima odazvali i mnogi. A koliko je tačno sakupljeno večeras u Banja Luci, saznaćemo u Dnevniku radiotelevizije Republike Srpske 26. juna. Postoje i uvijek su postojali u srpskom narodu stradalnici
koji su poštovani kao sveci i prije nego što su kanonizovani. Jedan od njih bio je simbol stradanja srpskog naroda i monaštva na Kosovu i Metohiji. Sveštenomučenik Hariton kidnapovan je 1999. godine dok je pomagao svom narodu, a njegovo obezglavljeno tijelo pronađeno je godinu dana kasnije. Sahranjen je u manastiru Crna reka. Svjedočanstvo o dubokoj povezanosti prostora Republike Srpske i Kosova i Metohije je i pjesma o Haritonu, koju izvodi etnogrupa Žubor iz Kotor-Varoša. Sagradili su te preci da dotakneš vječnost. Tvoje samotno lice nikad nije bilo pod sigurnim nebom. U igri istorije prelijepa igračka za ozbiljnu decu. Miris nebeskog slavlja počašćenog kosovskim hlebom. Manastir sišao s neba na zemlju Srbije nepokornice. Zemlju smo gubili, ljude smo gubili, tebe nismo izgubili.
Raspadala se carstva, umirali vladari, a ti živiš. Pun svoje prošlosti, o budućnosti sanjaš. Sagradili su te preci, da za nas večnost dodirneš. Ti, gospodstveni hrame, u plavilu neba najlepša pesmo. I nije istina da smo se proredili i da nas nema. Nas toliko koliko zvijezda nad tobom ima.
lijepo veče polako smo priveli kraju. Iz Telekoma saznajemo da je do sada pozivom na broj 1415 sakupljeno blizu 45.000 konvertibilnih maraka, a broj će biti u upotrebi do kraja mjeseca i nadamo se da se nećemo postidjeti sakupljene sume. Sada nam ostaje da se zahvalimo našim gostima iz Dečana i da ih pozovemo da nam ponovo dođu. I da se nadamo da će ovo malo što činimo biti još jedna čestica duhovnog mosta koji postoji i postojaće koliko i narod. Srpski prosvjetitelji i učitelji i prepodobni kralji i carije i knjazi, Simeone, Slava